Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kwa natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kuyatubagezaho ku Ihumure TV. Mure mu kuboko k'uryanditse ijambo subscribe cyangwa s'abonner mu rw'igifaransa, mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru ibiganiro byacu bijye bita abibagiraho ako kanya. Munyemerere rero tuganire ku makuru atandukanye azindutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, yaba ibyo mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku bitangazamakuru bikomeye cyane, ibitangazamakuru mpuzamahanga byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibyo mu burasirazuba bwo hagati. Trump yavuze ko yatengushwe na Putin ku ntambara muri Ukraine. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko yababajwe cyane na Vladimir Putin w'Uburusiya nyuma yo kunanirwa gufata ingamba zo kurangiza intambara yo muri Ukraine. Muri aya makuru kandi ndaza kubabwira ko uyu mukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko itsinda ryitwa Antifa riharanira kurwanya ubuhangange bw'abazungu, irondaruhu, guharanira uburenganzira bw'abirabura n'ibindi muri icyo gihugu ari umutwe w'iterabwoba. Antifa ni ihuriro ry'abantu barwanya ingingo zitandukanye muri Amerika, ariko ryavukiye mu Budage mu myaka y'1920 birwanya ingengabitekerezo y'abanazi. Mu yandi makuru turaza kugaruka ku mugabane wa Afurika, duce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe zimwe mu nkuru zikomeza kugenda zihavugwa. Babwire ko kuri wa mbere nimugoroba itariki ya 8 Nzeri 2025 inyeshyamba za ADF Allied Democratic Forces zari zifitanye isano n'umutwe wa Islamic State zagabye ibitero mu bice bya Toyo na Potodu uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihugu kandi yaza kubabwira andi makuru avuga yuko RDC iravuga ko M23 igomba kuyihaba komando iheruka kunguka cyangwa se kwinjiza mu gisirikare cya M23. Ni guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo igaragaza ko itemera kuba umutwe wa AFC M23 iheruka kunguka abasirikare bashya bagera ku 7,000. Ivuga ko izageza iki kibazo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar ari nabo basanzwe ari abahuza. Reka tuganire kuri amakuru ku buryo burambuye. Mbabwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko yababajwe cyane na Vladimir Putin w'Uburusiya nyuma yo kunanirwa gufata ingamba zo kurangiza intambara yo muri Ukraine. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Ishakaz na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yumvaga intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya yoroshye gukemuka bitewe n'umubano we bwite na Perezida Putin. Agira ati, natekerezaga ko iyi ntambara yaba imwe mu zoroshye gukemuka kubera ubucuti nari mfitanye na Vladimir Putin, ariko koko yaranyobeye. Mu by'ukuri abasirikare b'Uburusiya barimo gupfa ku rugero rurenze urw'abasirikare ba Ukraine, ariko yaranyobeye. Trump yabwiye abanyamakuru ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakemuye intambara zigera kuri 7 zari zarananiranye. Avuga ko yatekerezaga ko niyi izoroha. Ati, intambara natekerezaga ko izoroha kurusha izindi ni y'Uburusiya na Ukraine, ariko yaranyobeye, gusa tuzareba uko bizagenda. Yakomeje agira ati, twari twakemuye intambara nyinshi cyane kandi nk'uko mubizi turimo gukora cyane ku kibazo cya Israel na Gaza. Kiragoye ariko kizakemuka kimwe nuko n'Uburusiya na Ukraine bizakemuka. Mu kiganiro cyabereye muri leta ya Alaska tariki ya 15 Nzeri 2025, Perezida Donald Trump yari yabwiye abanyamakuru ko yumvikanye na Putin muri byinshi birebana no guhagarika intambara yo muri Ukraine. Nimwe mu nkuru ikomeje kugenda igaruka n'ibitangazamakuru bitandukanye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kandi yavuze ko itsinda ryitwa Antifa riharanira kurwanya ubuhangange bw'abazungu, irondaruhu, guharanira uburenganzira bw'abirabura n'ibindi muri icyo gihugu ari umutwe w'iterabwoba. Antifa ni ihuriro ry'abantu barwanya ingingo zitandukanye muri Amerika, ariko ryavukiye mu Budage mu myaka y'1920 rirwanya ingengabitekerezo y'abanazi. Gusa si umutwe ukora mu buryo buzwi kuko ari amatsinda atandukanye cyangwa se abantu ku giti cyabo bakora ibikorwa nko kwigaragambiriza izo ngingo batemera. Bwana Trump yikomeye iryo huriro rero aryita umutwe w'iterabwoba nyuma y'icyumweru kimwe inshuti ya kadasohoka yari impirimbanyi intekerezo zishingiye ku gusubiza Amerika ubuhangange yahoranye, Charlie Kirk yishwe araswe. Kirk kandi yashyigikiraga ibitekerezo by'ishyaka ry'abarepublikani rya Donald Trump ndetse akanakwirakwiza ibitekerezo bishyira abazungu hejuru, white supremacism, biri no mu byatumaga hari abamwanga. Nyuma y'urupfu rwe, bamwe mu bakomeye mu ishyaka ry'abarepublikani barimo na Vice President wa Amerika J.D. Vance bashinje urwo rupfu abahezanguni badashyigikiye ubutegetsi bwa Donald Trump, bavuga ko aribo baha amafaranga Antifa. Donald Trump yanditse ku rubuga rwe rwa Truth Social ati, nishimiye kubwira abanyamerika bakunda igihugu ko ubu Antifa nyifata nk'umutwe ukomeye cyane w'iterabwoba.
uduteje ibyago kandi ushamikiye ku bahezanguni badashyigikiye ubutegetsi bwacu. Trump yongeyeho ko abaha amafaranga Antifa bagomba kugezwa imbere y'ubutabera. Antifa yagaragaye cyane muri Amerika muri 2020 mu myigaragambyo ikomeye cyane yakurikiye yicwa y'umwirabura witwaga George Floyd wishwe arashwe n'umupolisi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugarutse mu Rwanda, mbabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyize mu nshingano abayobozi bashya barimo Yves Iradukunda agizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga n'Itumanaho na Innovation mini ICT, bikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze kuri wa 18/2025. Yves Iradukunda niwe mushya winjiye muri guverinoma, yari asanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri mini ICT. Iradukunda yagizwe umunyamabanga uhoraho muri mini ICT muri 2020, yabaye umuyobozi mukuru w'umuryango Aaron and Gil Gray Philanthropy. Mu Rwanda, Iradukunda kandi yakoze muri Mass Design Group nk'umuyobozi ushinzwe ibikorwa. Afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'imibare na mudasobwa yakuye muri Oklahoma Christian University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu mu bijyanye n'imicungire y'ubucuruzi Business Administration yakuye muri African Leadership University. Afite impamyabushobozi kandi mu bijyanye no gutanga serivisi za leta yakuye muri kaminuza ya Cambridge yo mu Bwongereza. Iradukunda afite ubunararibonye uburezi benyuze mu kazi yakoze muri Bright Rwanda nk'umujyanama mu bijyanye n'umwuga, aho yibandaga ku guteza imbere impano z'urubyiruko, kubagira inama no kubafasha mu buryo bwihariye ku bijyanye n'iterambere ryabo bwite ndetse n'iry'umwuga. Uyu mugabo kandi yagize uruhare mu gushinga ibigo by'ubucuruzi bibiri, RL Rwanda kigamije guteza imbere guhanga imirimo mu rubyiruko na Academic Bright Limited gikora porogaramu za mudasobwa. Kuri Iradukunda Yves ari mu nama y'ubutegetsi ya Bright Rwanda, akaba na perezida w'inama y'ubutegetsi ya Water Access Rwanda, ikigo gifite intego yo guteza imbere imibereho myiza gitanga amazi meza mu bice by'icyaro. Dieudonné Gatete yagizwe umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika. Uyu mugabo wavutse mu mwaka w'1985 yakoze igihe kirekire mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano, yari umuyobozi ushinzwe akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ni mu gihe Viviane Mukakizima yagizwe umuyobozi wungirije w'ibiro bya Perezida wa Repubulika. Ambasaderi Claude niko bisanzwe yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe protokole ya leta. Mu biro bya Minisitiri w'Intebe, umuyobozi mukuru ushinzwe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za guverinoma yagizwe Rahonare Minega Rugwabiza. Mu gihe Ambasaderi Moses Rugema yagizwe High Commissioner wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika Yunze Ubumwe ya Nigeria. Colonel Kanoth Manishimwe yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo asimbura Giselle Muhumuza. Kanoth Manishimwe yari asanzwe ari inzobere mu bijyanye n'imari muri Kaminuza y'u Rwanda kuva muri 2019. Uyu mubaruramari w'umwuga yari ashinzwe gukurikirana imishinga ya Kaminuza y'u Rwanda iterwa inkunga n'abafatanyabikorwa batandukanye, cyane cyane imishinga mpuzamahanga nk'iya Banki y'Isi, USAID, Banki Itsura Amajyambere y'Ubudage, KFY ndetse na Banki y'Iterambere ya Aziya n'ibindi. Manishimwe yakoze nk'ushinzwe imicungire y'ibikorwa bitandukanye muri Koje Bank ndetse aba umugenzuzi w'imari w'imbere muri iyi banki yaguzwe na Equity Bank mu gihe cy'imyaka igera kuri 5. Yakoze no muri Barclays International Energy ishami ry'u Rwanda nk'umubaruramari. Afite impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'imari yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda n'indi y'ikiciro cya gatatu mu bijyanye n'ibaruramari yakuye muri Kaminuza y'Abadventiste b'umunsi wa karindwi muri Afurika yo hagati, OKA cyangwa se AOKA. Ni mu gihe Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo yahawe umunyamabanga uhoraho Clement Kabirigi asimbuye Gaspard Musonera. Clement Kabirigi yari asanzwe ari umuyobozi w'ishami rishinzwe guteza imbere ubumenyi n'ubushakashatsi mu Mbuto Foundation. Yanakoze nk'umuhuzabikorwa mu ishami ry'uburezi muri uyu muryango. Afite ubunararibonye bw'imyaka 12 mu bijyanye no guhuza ibikorwa by'imishinga itandukanye, guteza imbere imikurire y'abana, gahunda z'uburezi, guteza imbere abaturage n'ibindi. Afite impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'imicungire y'ubucuruzi Business Administration yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda. Kabirigi kandi afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye no gukora ibikoresho byo kwa muganga nk'imiti n'inkingo, y'ibijyanye no gukora imiti n'inkingo Biotechnology yakuye muri Kaminuza y'u Rwanda. Minisiteri y'Ikoranabuhanga mu Itumanaho na Innovation nayo yahawe umunyamabanga uhoraho mushya witwa Eraste Rurangwa, yasimbuye Yves Iradukunda wagizwe umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri nk'uko twabivuze. Rurangwa yari asanzwe ari umuyobozi w'agateganyo ushinzwe ibijyanye no kubungabunga amakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe umutekano w'ikoranabuhanga
National Cyber Security Authority. Ni umuhanga mu bijyanye no kubaka porogaramu za mudasobwa ubifitemo uburambe, amaze imyaka irenga 4 akora muri NCCA. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'amakuru Information Systems yakuye muri Kobe Institute of Computing yo mu Buyapani. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'itumanaho yakuye muri Imperial University yo mu Buhinde. Mu gihe Tade Tuyizere yagizwe Vice President wa Komisiyo y'Igihugu uburenganzira bwa muntu. Jimmy Christian Byukusenge yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya amasoko ya leta RPPA. Mu gihe Colonel Claude Nkusi yagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe zirimo ifitiye igihugu akamaro RURA. Mu yandi makuru reka duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko nakomeje kugenda mbabwire ko ADF yishe abasirikare bagera ku 100 bari gushyingura ku itariki ya 8/25 inyeshyamba za ADF Allied Democratic Forces zifitanye isano n'umutwe wa Islamic State zagabye ibitero mu bice bya Ntoyo na Potodu uburasirazuba bwa RDC. Hanyuma amakuru avuga ko muri Ntoyo hiciwe abaskristo barenga 70 mu gihe abandi barenga 30 biciwe i Potodu, bose bari mu mihango yo gushyingura cyangwa se mu mirima yabo. Umubare w'abapfuye wageze ku barenga 100 mu minsi 2 gusa nk'uko amakuru yakomeje kujya bivuga. Makaire Sivikunura umuyobozi waho byabereye yabwiye Reuters n'amakuru y'Abongereza ati abapfuye ni benshi biciwe mu muhango wo gushyingura hafi ya saa 3 z'ijoro ati bakoresheje imipanga. Padiri Paruku Nzaramingi wasuye ahabera ubwicanyi yagize ati aho narebye hose hari imirambo mu nzu, mu mbuga no mu nzira. Ni ibintu biteye ubwoba, ndavuga ko nibura abantu bagera kuri 70 bishwe. Pastor Mbuha umwe mu barokotse yavuze ko abantu barenga 70 biciwe Intoyo, abandi 100 barashimutwa. Amazu 16, moto 8 n'imodoka 2 biratwikwa nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo babwire ko guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko itemera kuba mutwe wa FCM 23 iruka kunguka abasirikare bashya barenga mu 7. Ivuga ko izageza iki kibazo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Qatar. Ku cyumweru gishize nibwo M23 yatangaje ko yungutse abasirikare kabuhariwe barenga 7,000 nyuma y'amezi 6 bari bamaze batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Aba basirikare biganjemo abahoze mu ngabo za Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC bemeye kwishyikiriza uriya mutwe ubwo wafataga imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yari yatangaje ko AFC 23 nka rumwe mu ruhande rurebwa n'ibiganiro bigamije amahoro itakabaye ijya mu byo gutoza ingabo. Ministre Patrick Muyaya yavuze kandi ko abo M23 yerekanye abasirikare bashya bayo ari abasirikare n'abapolisi bafatiwe Goma na Bukavu bari mu mfungwa z'intambara zigomba gwerekanwa biciwe mu rwego rwashyizweho n'ibiganiro bya Doha. Ati umunyekongo ukunda ubutaka bw'igihugu cye ntabwo ashobora kwiyunga ku bantu bafite intege cyangwa se intego yo kwica no gutera ubwoba gusa. Tuvugana umunsi kundi n'abaturage bacu bari mu bice byafashwe. Iki nicyo cyoba bahura nacyo umunsi ku wundi uko yabivuze. Kinshasa yishe abasirikare bashya ba M23 yiruka kunguka imfungwa zayo z'intambara mu gihe bo baheruka kandi kwemerera General Sultan Makenga gukora igisirikare cyuriye mutwe gutanga umusanzu gukura ubutegetsi bwa President Felix Tshisekedi. General Makenga ashinja gusenya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihugu reka kandi tubabwire ko President Felix Tshisekedi ku butumire bwa mugenzi wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, President Felix Antoine Tshisekedi yageze i Pretoria muri Afrika y'Epfo mu gitondo cyo kuri wa kane mu ruzinduko rw'akazi rwagombaga kumara amasaha menshi cyane. Ageze ku kibuga cy'indege cya gisirikare mukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Afrika y'Epfo kandi Moreka uko bitangazwa na Presidence ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Imodoka za President zerekeje ku nyubako ya Union Buildings i Pretoria ari icyicaro cya guverinoma ahateganyijwe ibiganiro imbona nkubone hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, hanyuma hagakurikiraho gusangira ifunguro. Uruzinduko rugufi ni kimwe mu bishimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi hagati ya RDC na Afrika y'Epfo bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwa politike, diplomasi y'igisirikare ndetse n'ibijyanye n'ubukungu. President Felix Tshisekedi yarekejwe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabongo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba Wagner na Minisitiri w'Imari Dudu Fwamba. Igihugu cya Afrika y'Epfo twabibutsa ko aricyo cyari kiyoboye ubutumwa bwa gisirikare bw'umuryango wa SADC Sami DRC bwari bugamije kubuza M23 gufata umujyi wa Goma, ariko birangira ufashwe ndetse ubwo butumwa buhita bushyirwaho iherezo.
nk'uko byagiye bigarukwaho mu bihe byatambutse.